bavanga nkungu zeto bakwa muswe isanswaluka tulendo vuvika filika Yamambi kavanga kimbangu kakangulwe isanswaluka tulendo vuvika filika Yamambi kavanga kimba vita kayokulwe isanswaluka tulendo vuvika filika Yamambi kavanga sima utoko wakwa muswe isanswaluka tulendo vuvika filika Matondo mingi batata ba mama bana somya mboka Kongo nga ile kina bino kulutu na bino na kombo ya mbuta toko mfumuka Kongo dan totena wapi toko la sabino nzete na biso santo babengi kete yalanku yango yo nzete ezalaka pa mosusu te na monde soki balakisi yo te okoyeba te yalanku ezali wapi kasi toyaki biso moko te tika nano tobanda kozwa bilili po kete bino boko komona na miso bayeba nani tozali na bango elongo kati lisika wapi lo kulenge na rabaki na bino kete tozali biso moko te tozali na papa moso o babenge Tchadungo Nkuma gende mutu azali vraiment mieux positionné mpona kolakisa biso babisika nyonso oyo ezali kati na mbanza Kongo yango nalobaki na bino kete okoyeba basurprise nini oyo tomemele biso papa kinto aliyenge kyako namoni kete agitation ezali partout me bato nyonso babena kozela yo olobi nini mpona mokolo na lelo matondo mingi lelo eza mokolo oyo tolingi tosala baceremonie na babisika oyo bayalango bakulumbimbi na baplace mosusu to yango nde lelo tozokoma deja na moma oyo otoyeba kotendre makambo nyonso eza awa matondo mingi tolandi yo no comment olakisa biso mai yo Já estamos dentro do patrimônio mundial
paz, mamãe. Agradecemos que estamos aqui por uma causa justa. É isso mesmo. Só queríamos saber que local é onde nós estamos. Este local, principalmente eu também sou visita. Sim. Veio de Luanda. Concretamente, onde que nós estamos é aqui onde tem as coisas mesmo que nossos mais velhos antigamente usavam. Então vamos chamar isso museu. Museu, sim. Mas por que o grupo hoje só está de pé neste local? Este local, este dia que nós viemos, é o dia mesmo histórico. Sim. Porque nós somos Bakongo e nós devemos levar e levantar mesmo nossos ancestrais para a fortificação da nossa raça negra. Agradecemos. A mamãe pode falar que como, né? Mamãe pode falar que como. Eu vou te luz e yanga que se faz com bote. Wei impila luvuati de kuma luvuati de pila ya. Lengi pole nini pila. Molati boye na eza mokolo monene oyo toyebi na mboka oyo konga ya ngonza yango toyebi boye tolati boye kita kokokisa makambo oyo ndo na kimpavita oyo etikaka biso ye kozambola kombo na ye leno kasi Matondo. É isso, obrigado mesmo. Muito bom dia, meu irmão. Bom dia. Desculpa, onde nós estamos? Queremos saber que local é esse, por que nós estamos aqui justamente no dia de hoje? Ok, paz e amor. Aqui é na casa antiga do Reino do Congo, que é o Palácio do Reino do Congo, onde se resolvia o problema da africanidade. E aqui estamos a celebrar a festival, né, da transição da Mama Vita Kimpa, que foi queimada pelos missionários católicos. Agradecemos. Justamente hoje nós estamos aqui, todo esse grupo, por quê? Este grupo mesmo é o Grupo Congo, e quando se fala que Umbanza Congo é o patrimônio mundial, é nascente dos 12 famílias de África, estamos aqui a festejar como as igrejas africanas, né? Somos a identidade africana, é verdade. Agradecemos. Maton. Muito obrigado. Bafulo tuina ekuma tuzidi bafulo lumu lwa ntino tuina kali ntino myako mukwa kubayadi idiano tuzidi baba nkinzi tuna wao wantu mwazetu kuzangu nzetu ndona nkento wayoko wao tuna kumgindula diaka munamuka vanga kinzi tuna wadiano kutake no bafulo diaka tutondo. Enkumbwa mengi na muyashira da tata Paulo mutukidi mukanda da kinentete ambanzu kwa mama Ngalasa mutukidi mukiseke akindanji kwa tata Arunado mvuli mukikai kakipakune Kongo Ichadi bundu una baba mono ugina sunzula bundu da tata Tomantwalani
mwa mukongo da ntotela evo mumbanza ya Ngola. Fuluki akituina unu vuma ekituina ifuma kya shintotela ivava bakunda ngentotela zetu za Kongo ifuluki akimfumu we Kinshasa dina unu mukala bafuluki akiyeto oyeto bana banjila Kongo sasa tumule balwake na bavuma kyaki ilumbu eki tunakota mandanda muliamu dankinzi anengwa eto ya vita yovange bifuka bieto momo batata basi batujibudila mukinji ohu tunawawa ya vita mulombela muna bifulu bya onsono bya ndongo ya yeto kile isavo uno tuzidi kutakana vapata yonza mayeto mkangwa onsono muna jambu dia banza olufwa wa yaya ndona kipapita iwo wauzevo mkangu wa wisirivava wadibundu dimosi wadibundu dimosi ko wabundu mamonso no manjila Kongo tunata lunga la kana tuka katika mukongo da ntotela banza Luanda Kongo RDC banza za wizi yo mukongo ya onsono ya province du Zai tumene bakutakana katika avuma yake totondele mwanenu kunjenu bombe sediem ilukundi dimuzola ngangu yeleni kumbwame butaji papa malungani mujame vulu mwibila la kintumba mvemba kanti sediame mwibila la kinzinga idina muno mwanenu kina kwa mentumba mvemba nzinga bambute bayaya yenge keno yenge diaka yenge mutatu chamase yenge tondele bakulu ya uvo kindi anshuka makaninkoke la kindi anshuka makaninko kokela ukinji wanene to divingila wayaya kutakimpa ukinji wowo lukala lumbukanzoli kanti mamo mafujite kavanga tekela lumbuki yojo mama talombele kwa luyalu luyalu talombele kwa luyalu kovo tuzolele teko la lomba nsambu lomba ngolo lomba lutuadu suluwao lomba lutanunu luwao kwa kulu beto munafuru ya ndongo munafuru ya ndongo efuru ya ndongo tukwendo unuki aki efuru kansete ibaba lumbu lwetu ijaya langu kadi masweka muma mangendombe ave malele obo bokalike pa obo bodietike pa boshi tukwenda vana venavo ifulu kyavondelo ngudieto yaya mpolo kadi ngonde yayi itudilanga chinyongolokanga itubanzanga empashi zamone ngudi zetu bavonda mukondo kakuma kanji batamule lufo lwawo mudiamula kutuvulusa diamula kutuvulusa idinavo setwera vana jami obo vana siwe shintu kya yaya mpolo kavondelwa tunadila yenyongoloka talome ngolo talome zamu maonzo na mawo batuvana batutwalike mukembo wawo kadi okangu wawo okangwa Kongo yezifumu zetu babangu mune ziyawo bayiziro talavo engudi zetu pasibamo idinavo atukatovo vana bayampolo twele vana tajja bugikwa ivava na nukuna fangile sinti kachavo mamu mabugikwa menyemene na ngembaza kwa ntanga sengwanga waokeya wenda senguleta lina senguleta wenda buguleta lina buguleta abo buguleta di ndu imudiambu diodio engudi zanganga china papa akwankailo kimpepe tuna papa mabundu manjina Kongo utira kuti mapobele ko mnakailo batali engudi monanga omasene monanga bere ntemo bene kwa uva baba beleka muzima tutambula mfulu yoyo efumuzetu bena kwa ku siba tumako okango ombashwa ni bediati okango neka dia doji ali bediati kidi kutama kumsa kumulu wetu embanza Kongo mambu mpila ina ompebe ntabafili lo songa kovo luyambula ovila kana efuli kikona pangi kikona kanjula nga mangoso mambaza Kongo aba mwene baba cheta tilolema apo bayenda bayele tinda kuna kianganga kuna kianganga bikona pangi la mpila mudia nyeme nembaza mpila ya afu muzete yakovo banga kabaile kuna kianganga bele panga kanjibo unu bia kampi atumani sanga
Ekabuda wonso. Tetoni kuna mbaza yoko. Weleko. Tule bila nyongoloka yoko tulo mama kangwa. Meni minange kada ko. Ya Kongo. Tuna kutulula mashita. Embaza ifiji patumuka. Ongando ofuji patumuka. Mukisunya mukimpe. Mukimpe. Ndinapo ya hii programa tuna yau. Momo tukwenda fulu yangani ya luyalumbe. Luyalu kazolele ko fonga bakamene mpeve. Wenda fuze unafusingele katuka luyalu. Siku. Tata nzamya mpungu tulende bena bakuba mwela Kongo. Mpeve za madingu tuzolele. Mpeve za kileka tuzolele. Mpeve ze chitisa ze ogwa ze mona. Dina bo fungu tutwali za msalu kyaki. Kidifo kikinachi mafoza mkangu enoko. Kikipati nachi mafoza mabundu menoko. Kinachi mafoza mujumuza tweso kangu ko. Kidifo kala sali ya kala mbote luyalu ye mabundu. Kidifo kala sali ya data yenge luvamu musalu kedi. Dina fo mpeve za ntemo tulombele za madingu za lujitu jigwanga jisikalalanga kujamu da kembo eno mukuma fumweto zambia tena mwanda tulombele bo ngeta mpeve za ntemo tulombele dika sikila mubele wame mandano kama hao pompo pateza za mweto kujamu sokangu ile Pode reportar noti Yenge Bantoto, Yenge Musulu, Yenge Musulu, Yenge Bantoto, se mwana yempefu ya Yango. Batati ba mama ngati bibi koba. Kiti munga umpangide. Leto kisi mungambo. Unjindu la mpatisa mwana bamba semeke kukakaze. Umu kiti kujikala kide nyengoro munalomba lusambu kunzami. Mana wote mabingi kwa chini kwa kile simu kama mazimu. Wote mkeli pefu vidi meso pefu vidi matu. Pefu kaikana kama mkiko kansi mnyuki kwa vilani. Opaka ni nsandu mwene kama kuba kufwe. Kujikala yenduenga. Kufana maraporo ni mapefu. Kujikala kuna lisiki. Kabote mkifanya makumisemu mwani mpefu ya mwenye ya bantangi ya wakumisemu. Kidote mkifeto. Wow, papa jana kwa mgeto. Nge. Papa makaya, papa tutwaji, papa ngeleta papa kama nge. Yenge Musulu, Yenge Bantoto, Yenge Bantoto, Yenge Musulu. Ntondele mungizulu ya mkangu wakatika fulu kyaki yemintwali simamion sono mina kuntwala yezi komite zetu yebisielo bieto yemakesa meto tuna wakatika fulu kyaki katuna kote wonga ko munavanga mamonso no batata bitakutuma mamonso no lunga na kakamina lu bauvo fotu yambudi ntangu bayambudi ntangu yanda bankada mpemba wao batila mesebeto zinguza sitamona wonga kelika musoma nkada mpemba dina vo katune wonga kwa mamonso tukwenda esintu moneka kakaiya dina tondele babeto wabonsono koko tutakwenda ikoka kutuka kelika mamonso bayangi ko fame yao yoka yangudi kele yao makesati Makesanke Kembo Kembo Kuzulu Kembo Bantoto Kembo Bantoto Kembo Kuzulu ina tunakimbi la buku byole ankunga mpasi za ndombe nzaya mvimba kadi mbanza ya ifu jikombola museza kakimpebe seza kakimpebe kujo kombola ya velela pasi za ndombe nzaya mvimba eki mapana ndombe nzaya mvimba eti wakana pasi za ndombe nzaya mvimba eti wakana pasi za ndombe nzaya mvimba eti wakana etata anamu kanandombe tata ona obama Ona
tata Katangu kanadombe tata Unavuva mawe Katangu kanadombe tata Unakembela Tukutondele fumu zambi toni mwanda Kongo Tangwa ilongo la ifuene Bika tokota mtu wa tusuluwenu fumu Inga nkangwe nubiba yozama Bika luzulu lwenu wafanga matuto Bosu mazulu Mujamu na kengo ene Mkumba fumu eto zambi toni mwanda Kongo tulombelebo Papa kintuadi unatuadi sa Bantiwa yala kuu Papa makaya Lem Yaya kwekene yaya Yaya unatuadi sa pa yaya mpolo Mandana tuwa kwa yaya mpolo Yaya unamutuadi sa Fumu makaya unatuadi sa Patadida bugikwa Inga Fumu eto unatuadi sa Tuwaga kuna ujamu ya Changani Mteru di Changani Tuwaga kuna Kuli ya itatovo iga ya hii Iwantu ya betuadisa Ito wonsu na mene betuadisa Imana tula Suda bandi ya ngesula landanga Suda bandi ya ngepoba fumu Atu duwege fumu kingani Fumu vovele Kutipane ne ifewa Alo fumu soso lilo Okotele kwani mumanda anda Mumbi na mafani kini Bandi gilio chami sepoka Ndina po Ndina po vele diao Ngati watu diakila Kaji kintuadi kifana ngolo Peve yangu zani peve yangui Peve sura tulombele Mukabu jeto Mumabu meto Yemukisalu jeto Nanga tuzane Itondele Unanima amana panga mawonso mama O diretora wana kutuvingila Ekumuza wonso Edu wonso tunoma muko mtu waloko wako Ekumuza wonso Tuenda kuna renyao Kuna biro ya diretora Kuna Ofa kukalo wako Esale ya kubirugala E protokolo wako besala sala Esala lunde sale Atumana wasijela mawonso mama Tuishidi Ndibutuko baba Tufongele Efonge kwa diretora Kawa Unatudiachila Unatukembelela Ye unaune siku za luyana Ninabo Kevena mtu kuenda kumuji fumula za wonso Kwa kangu na kare diambu Na mataruwa kiri Kwa saluwa za sala Una sala kwao Kajoto jifumu Atu kuzana mnafongo Na renyao Itonde Tuenda bafunika bedi bigatikila Wameni kelamo Tuizini wafunikati Tuizini musonga Tuatuko Tuatuko sisi Mekati tuizini kuna kwa bedi Ensambu tuzilomba Mudia nkinzi wasindona zeto Patekila Idioyo kinika Tuendo kinika Wakara militami kansamba kuna kobe Sambu tuzilomba kuna kobe Masigola tunungisa Kalisikanga za nkisi Kabeti yakararako Mabundu meno machelama Ekinika mabundu mpe Beti salila kinika salisira Kitambi kemanzenza Kabena mpekinika kieseko Mudiamula mabundu mpe Idiodio kinika Leton tuisi ni kokotela kuna kwa be Wala ya be Yemo wa be Yako be Ikoko tulombele Bakulu Tuka kusimuko Yebeto tunakutseke mpanga Tukala salamulu wawanu Masimondevo batata wayala Yewasipa tukatangu na kao Mabigi Mabiete nsanze ton Muluaka mubanza yae Na bezi ni musakana ko Ekanti bezi ni Masimondu yenge kasikila Yeki kwanza na kenika kasikila Idina kenika Nutuwa Kumamontolo Mwachizilomba gafuluka Samu ya malau Mwachilomba Nutusibula Mumamonto mena makanga ma Nutusibula Mumamonto no kenika mena makanga ma Nutusibula Mumamonto no mena makanga ma Galuide Ramadan
Luku, Rutela Kongo ya Mbuga, Rutela Kongo ya Mburi, Rutela Kongo ya Obekango wako ya zetu swa Nzambe Kongo tuindule, tuindule.
oto mundu benja muzozo kafila ngindu zozo zandivo iva mbanza yoyo kekyanga ngatwena kunwana nzita yekatula bya byozi kuna ngantanti kuna njuza zo yabiba jika ntanti ya yokwa ya betwa kumaza yida chiva kutantoto kilivo barabakongo babaka moyo ya byoda tembo ya mbivusu yena mutembwa kilivo kebela leno mubeto kutuko bikara inama yefila ngindu zetu kumbaza chananga ngeta nwana nzita ya vita kutia tia tetitamuka mwisi wetitamuke ebeyele kwase ya vita tia tetitamuka mwisi wetitamuke ebeyele kwase ontantu kikabako yo mbanza ya bakulu beto imbanza belela ngeza kalambanza tombeko kumulu beko muna bebe tombe kumbanza yayi kumbanza belela baita bakulu kumbanza kubemba kalunga ne bakulu kaina yelendo kutuko kumumpusulobele mukongo dieto pusulobele mumbanza batamongo pusulobele bebe inga kumulu kunajo baita yo jambo ya tembo be Mumashika de kwabo batamongo yene kanga batamongo kula fuma batamongo sema bana batamongo
kakazandu timwene ni mwanda kongo na budini bele bakulu kibele bantu songo na songo kili betana nepungwe wanga tukonde no ndeka butuye yenge mbaji kuki twaje bakubale tibele bakubale tibele Aquele já. Amandi kavanga sima utoko wa kwa muswe.